voilà assalamu alaikum wonɓe dade Jama TV assalamu alaikum téléspectateur ɓe fof kadi salminama woni ka rewɓe woni ka worɓe hara minni assalamu alaikum e moɗon mi yeyama kala ka won ɗon mi jonni ɗum jungo wiyo minni on kadi wa alaikum salam wa rahmatullahi wa taala wa barakatuhu ka émission men wiyeteɗo daroyiɗa ka Jama TV jeudi jeɗen fof ɗo gandi en fotta e ɗo yewten waɗi information ji anden jama on ko honɗum fewndi ko ɗum anten jama on hande hara noon en salminiraɓe ɓen e bappiraɓe ɓen e kotiraɓe ɓen e soɗiraɓe ɓen e kala monanɗa hoorema en tout cas no hecci en hara en salmini ɗum paykoyo kadi en salmini ɗum moɓɓen la même chose sonna ɓen suddi ɓen la même chose toroɗen Allah kadi kala mola tawi ko satti e hoore mum yalla ittan on tigui hoore cammoƴƴere o wonta stable kan kadi o golla golle makko ɗen harno weltini en salminira ɓe fof ɓe gaccali hay goto sami jeunesse on association ji ɗin séréji ɗin hay goto e gaccali DJ Bella Jolly hande kadi arti ka émission mum daroyiɗa eɗon gandon hande daroyiɗa wona débat simple nde wadde hande ko affaire culture nde wodde affaire musique wonde yewde par ce que ɗon andi émission daroyiɗa on à chaque année en waɗa fête e makko en waɗanaymo fête chaque année en waɗa fête fijen jalen fotta nokku goɗɗe retrouvaille wayri ndinoɓe ara fotta e wondunoɓe kadi ara fotta safante gonga walla fuɓɓe ɓe hiwrodira wona ko foti e ko weeli fijen jalen ko ɗum waɗi s émission wiya daroyiɗa noon ça fait plus 10 ans joni himo ka émission hari law ka GDP TV mi waɗaynomo daroyiɗa joni noon o arti ka télévision mon Jama TV on yi Jama TV woni international laguine représentant Jama TV no wodi Côte d'Ivoire bientôt salla jaaɓi Guinée Bissau la même chose Gambie la même chose meɗen yahude Gambie ɗe balle donc kadi min yaha min ƴetta représentant Gambie kono émission adnan ɗo hay fusko ratto ngala on yiigoy so daari laguine fewn ɗo émission on en tout cas mo kala no mari ton émission mum divisé ɗo kadi ko Jama TV hara en salmini Jama on en weltanike ɗum hara meɗen tori yon abonne kala abontoɗo ka page Facebook yo abonno e walla naato ka Play Store télécharge application Jama TV on c'est la même chose a daara télévision o daara programme ji ɗi fof haray noon hannde ɗon anndi ɗen mari anniversaire émission on samedi le 2 décembre au lycée Kennedy takka radio télévision on woni ɗo ka fewndo momima ɗo ka are ɓerde kese on siɗa yewde Colobane ko ɗon woni lycée Kennedy joni noon ɗon anndi kumpaji no tawa e programme mum par ce que ko yimɓe annduɗa hoorema en tout cas somi waɗi goɗɗum hay somi teddinirali ɓe implique to e mum à 100% wona hande ko hanki donc c'est pour cela que kumpaji chaque an kala kami waɗata si ɗonali premier woɓe wona deuxiéme ko fiyonata ɗon min da wona deuxiéme ɓayɗon andi no piiji ɗi yarta noon ko noon tum wonirta haray mi salmini ɓe mbiyeteke moƴƴa hande ka plateau ɓe woni ɗon andi koɓe ɗiɗo donc ko en yewta joni fi mum iɗen mari kadi e jiyomanɗarema fuɗɗiɗo yimude no gasa Jama on andali mo kono noon le 2 décembre ɓe kamɓe ɓe découvert mo ɓe anda ko hombo wiyete sonnajo maketeɗo Mabintou Camara eɗon ande mari yimo ko kadi woni o petit bapita mo duwano arde ka émission mais comme himo bañimo woɗɗi no gasa samedi o ara kanko e Kagadou leydu maɓe face à face e as média e asi folie musical haray en salmini Jama fof min nayi avant tout d'abord sonnajo wonɗen e salminde taw par ce que enen ɗo fof koyen worɓe sonnajo on ko goto il faut min Mabintou assalamu aleykum waaleykum salam no marsuɗe jam seydi alhamdulillah ina waɗi tanama tana yomuna voilà to tan variété na wona raba variété ɗa quoi ok ça va bien est ce que ɗa wawi présentade ko hombo wiyete Mabintou Camara bon ko min innete Mabintou Camara ne baali komi fuɗɗi himude Allah waɗi hande koto Bella Jolly noddilanɗo fi hollugol yimɓe ɓen ko hombo woni min par ce que woɓɓe ɓen nani inde an hi Allah taw d' accord Mabintou Camara ne baali ka fuɗɗa yimude mais a naate yimugol ngol première fois pour waɗ tawegol e o spectacle janɗo est ce que Mabintou waɗi prêt d' abord oui a waɗi prêt acca assalamu aleykum Mr Ibou kumpaji ɗo kam waaleykum salam wa rahmatullah DJ Bella Jolly aray a hiwrama a weltanama a jarnama d' accord mbeɗa hiwro kadi ɗo DG on kadi
télévision kañum ménager amen Ibrahima Sori haray men wi assalamu aleykum e nder télévision Jama TV haray men jento kadi question jing wawi wala yadude heñade ba yandi fen do ko fati kon no fatude d'accord nebata ko fati kon benda aja merci beaucoup mi arta ka jingwan nano minna assalamu aleykum monsieur Dramé Kumpaji wa aleykum salam DJ Bella Joli haray mi hewrike président ɗo e téléspectateur ɓe wonɓe Jama TV ɓen fof wonɓe e darde fen ɗo e neniraɓe men ɓen e babiraɓe men ɓen e fans ɓe Kumpaji ɓen fof kañum kadi aray ɓe hiwra ɓe landa si tawi hiɓe e jaam d'accord voilà Kumpaji de Wakam ina tawi ɓe présente par ce que Jama fof no andi ɓe Kumpaji ko yimɓe ɓe andanɗa hoorema waɗa ɓe rap mais ko musique ɓe watta par exemple en général par ce que simi yi ɓe waɗno fitri e Abi Fatako ɓe waɗi fitri e américain jo ɓe waɗi fitri voilà e yimɓe kadi ɗo en tout cas on va parler tout ça ka émission men daroyiɗa inchallah eɗen ɗo 23h 30 minutes parce que ko 23h ko 22h 30 minutes temps beaucoup un peu de musique beaucoup de paroles parce que ɓe gandi émission déjà joni wona émission musicale mais ko émission débat mo ganduɗa hoorema ko waɗata jama mais avant tout d'abord en yahay ka régime ɗo mi arte question ji ka Kumpaji pourquoi voilà piiji ɓufen ɗo ɓe ngala yiide mi arta e ɗum ɗon mais avant tout mi holla yimɓe ko homɓe wiyete Kumpaji régime jonnan ɗon killipo Kumpaji jama anda ko homɓe wiyete Kumpaji de Wakam sa waɗi pré-régie miɗo heeɗima Kumpaji from Wakam. Alright. Nene Jomba Baba Jomba. Hold on, Jay. Alright. Hey, Maria Aisa to hande ka waye ko worbe be ngarti do wo jamma be humpanyande mariasma. Hey, ono acce bondugol inde goddo. Ono nyande wo nyande ka jodi do wo ko inde goddo no bonnude. O ko nun andan dommo. Acce bondugol inde jaw. Handi weli fillade debbo ko renti yo ɓeydude daru kanada koyɗe maɗen ko jemma jemmi no weteyde ñalane ma nden hewteyde balma muso doni adna ko doy rento ay pem banni jalali bungu leyɗeɗa ka tande modi ma barke o juma yeeso o jama townu jungo ma hessa goto bappa yaye ma ɗulle koto gorol dewol weltori bonnuɓe inde ma nde wetori hande ko barke suudu men tori allah ɓiɓɓe barkuɓe juɗɗe balɗe ɗe yaaja arsike yaadu makko ngun hajja nata nene jara biro yalde sanno jalong nedi mondi ngari ka uppalo to hefo nene jara biro yalde sanno jalong nedi mondi ngari ka uppalo to hefo nene jara biro yalde sanno jalong nedi mondi ngari ka uppalo to hefo nene jara biro yalde sanno jalong nedi mondi ngari ka uppalo to hefo yimɓe hande ɓe mi huuli haala maɓɓe kan ɗuuɗi ɓe yalta ɓe bonnamo inde ɓe inna o jooɗota ko e dewgal ɓe yaramo ƴiƴam ɓe andamo ɓe bonnamo inde ɓe andamo woɓɓe hiɗa jomba ɓe hara hiɗa jogii jawdindi bona woɓɓe hiɗa jomba ɓe hara ala jawdindi heɓo pelludukatindema mayde muyɗe allah wopatama nene jara biro yalte sanno jalong ko heɓuɗon kon lotuɗo bambuɗo dankiɗo ma goɗɗo inni no yiɗi hey ko wudere futu e haɓɓere goro e horde e gadal gorol e deyol fappu no joɗi no haɓɓi futu ɓe tore ɓe okke ɓe toro allah e bewgal moƴƴu hatta men fijana futu men amana gorol e deyol hatta men fijay ha koma men fija yalde sanno jalong nedi mondi ngari ka uppalo to hefo nene jara biro yalde sanno jalong nedi mondi ngari ka uppalo to hefo nene jara biro yalde sanno jalong nedi mondi ngari ka uppalo
jomba baba jomba oɗon jeyi Padi from Wakam, Nene Jomba, Baba Jomba. Ça fait 2 ans cela presque depuis qu'il est poyalti. Pourquoi mais il y a un nouveau qu'il est poyalti? Alaaji bismillah wala non pourquoi on yali nouveau clip parce que gila oɗo yalti heɓi 2 ans on di artiste hande minen min feƴƴi e wiugol ko ñande clip parce que so remarque sobi son fenɗo e côté musical on woni yarde noon yimɓe ɓen no hawjande trop so ndaari musique aji ɓaawoɗo ɗin e musique aji ɗin jooni wona gootum ko fi honno waɗi hare o yiyayno ɓaawoɗo artiste jo no yaltini wona clip walla album o wona ko yata wona 5 ans so yaltina kono fewde ko fewdiɗen ɗo ko chaque 2 mois a yeey goɗɗo no yaltini clip par ce que fi honno haray no ɓe wirata noon caméra ji ɗin no heewi ko falɗa kala yaha yahay siko ko ɗumani kala filmaɗa yaha ɗumanoɗa minen wona noon min woni gollirde miɗen prépare de clip molanaɗo kadi inchallah wonɗo e arde ko dénoncata album o mais attends fewno hande o clip woni artiste quand même parce que réseaux sociaux on progresse et tout ça hande kala morceau ko waɗɗa tout ça lancel ka réseaux sociaux est ce que jama ɓurte o gandude on andi si tawiɗo defude ñiiri ko foti ko ya defu ñiiri ndin handi ɓenda ndi ñaame hara si woni wona 20 ans ndi ñiiri ɗon ndaruɗo ndi kala wiye ene ɗum ɗo vraiment no wawi wasa ko hande ndi ñiiri ɗo ndi defa minen ko noon min golli Dramé eki ibu essaie confirmer que Dramé parce que min pendant 2 ans kila waɗɗen o clip ɗo mi yita nouveau clip mi yal nouveau single kumpaji pourquoi c'est là il faut mais voilà wa déjà sa nani inde non ɗum anday ko kumpaji min wiya ka ko moto suppito soppu suuɗo ko noon min woni gollirde te komi haalantama kon minen public amen public hedditiɓɓe na gotum hande sa daari kumpaji public amen hewɓe fayde ko mawɓe wonta kilifaɓe hellifaɓe donc min ala fi waggol erreur mon darma mais yaltine clip mon darma vraiment darɗo o hiyata ton hoore mum min susata yaltinde morceau mon darma kadi vraiment jentiɗo o udde e noppi hande morceau ji amen ni fof sa daari sa faala jottuɗo imamujo jontoɗo morceau he nanta ton ko darma hersde e mum donc ko ɗum woni liggey par ce que artiste ɓe kadi ɓe dowa wattande hiila musique ko wuure ɗum ha pooma hande hewɓe hande a yiye artiste ɓe hewɓe tawa ɓe yaltino aduna mais ha joni musique mabɓe no wuuri ko ɗum watta ɗum ko liggey laaɓuɗe kañum may anda ko ɗum watta e nder musique on par ce que hande bon copo no ɗuuri dal nder musique on hande na liggey laaɓuɗe woni artiste woni liggorde ko honɗum ko buzz a faami e probléme de heɓugol vie c'est très important heɓugol vie quoi mais ya doit respectude ono de woɓɓe wonɓe wadde supportuɓe ɓen ayi ha andandarma kala ko yaltinta koya dartoɗa clip hande minen wawi wadde ñande o ñande min yaltinde clip par ce que miɗen jogui moyen miɗen wawi kadi na wonde morceau ji walaki mais noon artiste ananayi woɓɓe go hewɓe explique sikka artiste ko fi ka micro tum mais hay no yarata noon no dowa wondude artistiquement ayi fo mum sa yaltini morceau ya dowa ɗowtude mo wonno 2 ans ha yimɓe men fof sikka ina est ce que oɗo ko na oɗo morceau jogui ñande yaltinɗa morceau goɗɗo goɗɗo ɓe anda vraiment e liggade par ce que la preuve minen haaɓi fade kon guila min waɗimo ko 2019 mi sikku min jooɗi ha 2022 somin waɗi kadi oɗo clip donc ɓay min ari kadi toujours ko min ɓooyi min ala ka nder guiye mum ñande min ari wo ɓe tawi vraiment eno ni ha joni place amen o par ce que oɗo morceau oɗo clip kadi sa darimo goto en dal liggaka donc kumpaji menen ko ɗum min woni yadde min haaju amen ko haaju amen ala ko groupe aji woni copa nade yaltina ñande o onnude clip o ɗumoy non nano men yarta mais est ce que groupe ɓe acteur ɗin ara ɗon groupe on ko ɗin ɗon kono attidi ka gueɓe si ɓen ari feƴƴitike on est ce que hara ɗum arrange on par ce que hara na yittago ɓawo on noon non ɓe feƴƴitaki men andi ko ɗum feƴƴitagol tagaɗo ko ka manam ka won ka joɗotoɗa ɗon hara on ɗon susta joɗaɗo ɗon walla kala morceau ma jontaɗo ina ɗum no ligge ala ɗo mais hande minen somin jooɗi ke 5 ans somin arti toujours ha place amen ono ɗon ayi donc ko ɓen haalanta kon toujours quoi minen musique komin watta kon wona mission wona compétition de wallahi si tawno compétition mbeɗen yiide ko réseaux sociaux no woni yarde yimɓe men no woni yaltinide e clip aji mum ɗen e morceau ji ɗin mais minen ko minen andi ko mission men woni mission noon sa waɗay ɗum
kala ko watta a ndaara kala ko hollitta jamon kadi yo taw hara ko wawɗum daarade kala ko ko jentitta yimɓe ɓen kadi yo taw haranda noon wonde respect ayi ko ɗum waɗi quoi mais piiji hewde minen wawi wadde ɗo vidéo ji min yaltina men yenna yimɓe walla goɗɗum gom men nano min woni yadde ko kumpaji wiya ayi te kadi wona min petit affaire kadi e musique on quoi min wawa susta wadde kono darma waɗaki mais kumpaji merci Dramé kumpaji jama humpama album on haronki nan 10 ans comme ça voilà presque bala 15 ans plutôt jama on habbi album on jama on yaali album on so wata de jama e kumpa non joni ɗum ɗon neɓata inchallah par ce que fendo ɗo ko ɗum wiyete no gasa intégré hoorema eɗa andi album on min geynimo gollugol kono handi kadi kala ko yuuɗa ko ili fof ko oɗo wima ko so gayni golde album o yewto men kon ɗum manki jama on andu voilà ɗum ɗon voilà ɗon noon ko honno meɗen tori kadi ballal voilà meɗen tori kadi ballal te kadi koko oɗo yewti kon andi menen min yimay min naatay koye studio min enregistre fop meɗen jogui kañ kadi woɓɓe arayɓe superviseur voilà ndaara album ko honno woniri par ce que album ji ɓuuri yalti te eɗen andi ko honno woni koɗi lannito c'est-à-dire wona on artiste réseaux sociaux non woto mo habbor men noon par ce que sa daari comme par exemple wona o jomba ɗo sa teguimo hande koko conseil atama ayi kilipaji amen ɗin foof kala mo daaroɗa a taway ene ko conseil woni ko won toon bon donc minen musique on wona compétition ko mission no meɗen wawi noon kadi wadde comme tout le monde no fof woni e waɗirde noon yima boɓi fof ko boɓi ɓuura boɓi ɗum fof meɗen wawi a faami en halduno giggol ngol jokkuɗa jokkumi tedduɗa jokkumi ɗum fof meɗen wawi a faami mais le probléme que wona ɗum ɗon giggol ngol ko honto ngol suti ko honto ƴettuɗa giggol ngol ko honnugol addantama finition giggol ngol kadi ko honnu il faut artiste jo o anda ɗum ɗon na yahar tun giggol yaha hakkude kuppa giggol ngol adda goɗɗum ngo non min gollirta noon mais attends fewn ɗo ni ko giggo wona yimede à 95% ko sa yimi ka kelɗa kam par exemple wano voilà kiri po wano ko yimata ɗon ha feƴƴita kon est ce que na ɗum jamma o joni ni kuppude wona utilisera et puis ji ɗin ha artiste joni ɗawa ka dow après yima noon normal o diye par ce que yiɗo certains artistes ɗo mamaya ɓe yimi ɗo piiji buy no rappeur aussi ɓe yimi piiji bus certains woɓɓe maɓɓe ay ɓe nanay hoyre ɓe nanay tout ça bon mais onon mi nana ɗum ɗon ko c'est pour cela on ala onde à 100% quoi ka quand même falay won ɗon 100% e ko falɗon min wona ɗon côté on andi 100% o e côté on parti ɗon min arda e 100% goonga par ce que andi 100% mo andanta hoorema janggo a tawa musique ma on ko woni e yahude ɗon o bonnay ko heewi par rapport an ko nadata kon ko posma ɗin philosophie ji fof meɗen wawi meɗen andi par ce que min janggani ɗum mais probléme on ko honto a ƴetta e hande musique ma yaltina musique on ko yimɓe jelo woni ko jentoto musique ɗon a tawa e pay koye 7 ans walla koye 14 ans walla koye 15 ans no jento musique ɗon si tawi hiɗa yimi toon ko boni est ce que ɓen ɓe sikkata ko yimuɗa ɗon ɗum ɗon koko wallata ɓe andi déjà ɓen ɗon hiɗa bonnorde ɓe da naɓorde ɓe e bonki d' accord on simi faami ono yimumo ngun ko waaju ko conseil par ce que ko mission d' accord wona compétition voilà no si ari no compétition si ari kadi ko compétition ɗon no wawa wonde mais yaha e philosophie goo hara wona comme musique komin woni nande kon fendo ɗo par ce que so daari o remarque e moƴƴa hande sa tegui morceau bintalali tanti bintalali vraiment ɗiɓe atti waɗude ɗin a wiyay hande ko ɗin ɗon ɓuuri e fotude dara e o nouveau génération wonɗo ɗo est ce que ɓen yiɗa compara ɓe hay e mélodie ji ɗin bokka on faami so daari wona Lama Sidibé koɓe yimayno walla breveté ɓen fof koɓe yimata on daari o nouveau génération ɗo ko homboyi ɗon feeno ɗo si ɓen ɗon Allah dandu si ɓen ɗon fof pottike ko homɓe remplace ta ɓen ɗon e nder Guinée. Merci beaucoup ko Dramé compagnie miɗo andi fewndo la sofi yewto fi ɗuma kono noon on va en retire votre ka plateau ɗo ara ko 100% musique on yewde par ce que no woɗ piiji boyi imi faala lamɗade ɗo artiste Guinée surtout ma wonɓe ɗo ɓen par ce que woɓɓe inna meɗen animateur on ɗo meɗen waɗi ɓe ni hara en tout cas ko golle maɓɓe ɗen e hoore mum
woni wona certifié yimɓe ɓen ko ɗum hatta min waɗa piiji goo hey salminen Kadisa Bari mo darde on Konakiri fewn ɗo kadi Kadiatou Bari donc mo darde on kan kadi yimo poɗa molanaɗo moole salminen Alpha aussi kamɓe fof ɓe darde ka page Facebook e salminen arten e sonnaɓe men on si arren ka deuxiéme clip kumpaji yewten noon ka deuxiéme partie wonɗen yewde fi anniversaire le 2 décembre voilà eɗon andi émission jiɗin il faut que ko professionnel de arta ɗum jet naata e jugé on 78 116 82 78 116 82 38 fala ɗo participe de o miɗo anno hannde ko fansi ɓen ko Wakam woniri Mabintu ko Wakam Kumpaji ko Wakam mi ndaara joni so tawi Wakam ɗo darde télé moƴƴa ɗen ɗo darde Kumpaji aka Mabintu Camara débutante jo mo andaro ma ko faala ɗo fuɗɗade yimugol walla fuɗɗike yimugol o ari o wi faabo Mabintu ko depuis hondetuma fuɗɗa yimugol heɓi joni 4 mois woni natude ɗo depuis fuɗɗi pourquoi naɗɗa yimugol depuis au début a waɗa ɗum ɗon pourquoi naɗɗa yimugol fen ɗo hari law ko feere mo wonno mi heɓali ɗum noon kadi hari no woodi komi occupino e mum tawi wawata yaadude ko ɗum waɗi simi fuɗɗi nini d'accord mais pourquoi est ce que a taw musique walla a fuɗɗi tun a yi tun welma fuɗɗiɗa walla pourquoi ha waɗi ha naɗɗa e musique il faut mi wolnala bon min famille an hay goto ala imowo min noon musique no welalan depuis law depuis mi wonno Conakry komi intérêt hari no welalan mais andi rek ko tuma heɓanda tan wo wata wadde hunde d'accord est ce que fewɗo ɗa mari temps waɗugol musique carrément par ce que musique no landi temps expiration est ce que ɗa mari temps waɗugol musique carrément fewon ɗo Mabintu o wayni ni na mari temps mum ko ɗum waɗi simi fuɗɗi d'accord ɗa mari temps mum addani dade ma nden seeɗa Mabintu mi anda tam ma o addanan dade ma nde mi jento jama o jento ɓe anda ka woni Mabintu par ce que 2 décembre ɗa tawa e star ɓen ok ala probléme bon somo mi yaltini on walla ça dépend ma ko an andi ko yimata sa fala yenna e menen ɗo allez 78 116 82 38 hande miɗo ɗo ko antoni fana giɗo ko annini suuri giɗo ashiri wani tanannama ashiri ntawani tanannama abe ko antoni fala ko annini suuri giɗo d'accord merci beaucoup mi anda kombo suɓiɗa non ko min o suɓi kombo suɓiɗa par ce que iwama hitana gomma akkere quanto mi suɓi ko gotum kombo suɓiɗa dinmo carrément kombo suɓiɗa ka musique joni walla ka voilà acca xemi auditeur walla auditrice ka ligne ɓay gotti téléphone ande mi fama on joni assalamu aleykum jaajef way ça va alhamdulillah no muña awa mais miɗen jonti émission mum wonde d'accord meɗen heeɗima ko on no wayi toon o prendre damojo waɗɗo keppore mum ɗon mais yewtere nde yewte sono yimoɓen parti gonɗoɓe katilon bintalaali e mo yiwde brefete ɓe ko ɓe woni ɓen musique maɓɓe tuma waɗi o ɓe ɓuuɗa kon tuma heɓi goyo ɓen wi kon tuma heɗitiɗa o ata wayi ko clip o welɗi mbeɗa ara e mawɗo dimba e hoore min haraɗi ɓangima ɗon clip goto ko enoɓe innota baba Samba allo oui mbiɗa heeɗima ɓe naramiɗe tori awka mon clip makko goɗɗo maɗuɗa ɗon e mum o d'accord y a pas de problème ok o nani merci beaucoup alaɗa hokkama fa fof merci Colobane fof d'accord telimile fof d'accord ko dow ko ene leymiri en min ko leymiri en gami kono leymiri fof en salminiɓe leymiri waroyaɓe fof merci beaucoup acca 78 116 82 38 78 116 82 38 Mabintu Camara fuɗɗa ɗo yimugol par ce que anni a tawa yimugol est ce que famille ma on accepti yimugol magol d'abord
oui mais yewtide mo ha men famodiri parce que woɓɓe ɓen haadi jaɓali mais ko sakkitoron ɗo ɓe nila ngala probléme. D'accord. E hoore condition ji honɗum par ce que noon condition oui e hoore condition ko ɓe innilan mi respecta hoore am tami jaɓu himude wowla haalaji ɗin fof yomi ndaaru komi waɗo ha yonam ɓen to a yimo kala komi watta yomi ndaaru mi wattonora hakkil sa waɗa e waɗu ha yona a jonna ɓen to a yimo ɗum ɗon eni ɗum ɗon nde ɗin ɗon on tawata ɗo aya ɓe wata yiɗu ɗum ɗo 78 watton 116 82 38 ko enen e Mabintou Camara Mabintou mi sikki ɗum le 2 décembre 4 mois gila fuɗɗa yimude mi yiɗa ɗi fitri bapita fitri mon a wala yewde fi makko fitri on oui na wawi yewde fi makko bon hari hayna on ɗon son mi waɗno proposé filial tingol mais non mi hiri non mi tawi o wata jabade no mi woni himir parce que ko soso wonno mi haalde ko ɗum waɗi simi naadori pulal ngal ton seeɗa d'accord on tuma si mi explique ani mo wonilan ala probléme on tuma si mi yaadi mi himi o jaɓi d'accord yimu ɗon o jaɓi mais andi noon ko instrumental goɗɗo waɗu ɗon on son ɗon mais pourquoi anno programme on kay sigi o sallo jedde instrumental goɗɗo sa ɗon bitti goɗɗo mi waɗa bit goɗɗo sa ɗon hanno programme on bit mon acte on ƴettugol bitti goɗɗo waɗa tum prise de voix pourquoi bon komin de naɓori bit on mbaynami ko ɗum nomi woni wolde miɗa andi bitte on je vais siɗa faala en waɗama ka régime joni hatta waɗa ɗo jama on heeɗo ko yimuɗa y a pas de probléme régime préparanalan ɗum ɗon waɗa acapella e hoore makko mais est ce que fewn ɗon yiɗa prépare programme gol son hara wona an e goɗɗo ara ko simple an woni yimude o wayi ɗum ɗon nan préparé d' accord yo min habbo ɗum honde tuma bon e ɗeɗo balɗe situation o no satti seeɗa voilà wona hon ɗum situation no satti il faut yeɗɗami ko honɗum situation no satti en tant que artiste haɗa no woni jeeyi eɗiɗoma ƴette goɗɗo kalli assalamu aleykum allo Bella on jarama ɗon e jang jampi ɗum ɗum mi ara yusuf hallankilo konta ala hottano ɓe mbari jam foto mon min mi attuma wonde tolobaji woɗi ɓe tak d' accord anani d' accord clip tak samɓe foto ɗiruɓe d' accord mi andi voilà ala hottano mbari min kolobani depuis kolobani wonde fast d' accord makkete mo nani d' accord merci beaucoup noddo lanka 78 116 82 38 Mabintou est ce que nini fewn ɗo nini c'est à dire no woodi jangon ɗuma jande musique on ka hoore ma wonɗa e hande wonɗo lan e jannude fi musique o kettinama quoi non ala donc ko hoore ma toon ɗa e hande mais est ce que ɗo wawi yaltoyde ɗum ɗon sina wawi yaltoygol ko Allah woni lanɗo ko Allah woni lanɗo mais c'est fewn ɗo so heeɓi ko encadrement gollida e makko côté musique on haɗa faala oui nan faala kam d' accord haɗa faala ka 78 watton 116 82 38 monsieur Dramé ko pajide wakam on yiiji on ɗo il faut yew on fiiji on par ce que womo faala déjà quoi en tant que vous êtes artiste koni et puis engagé aussi haray ko ɗum matno ko yewton e par rapport ko woni waɗde kon par ce que min o heɗinila son makko goto mo waɗi di fitrime bapita pay kum kankal mo mbiyata koy ka concert donc vraiment pas mal mo mari voix no foti mais encadra ɗum ça va voilà en tout cas sina weltanagol mo encourage mo ko wi kon goɗɗo siɗa yii a yii hunde nde yiɗa yiɗi nde haray mi tañƴini sa golli rek c'est le travail qui paye parce que la preuve o yaltiniɗo voix makko voix on vraiment c'est magnifique ɓay mi jentike mo min ɓandu andu moƴu quoi tigi tigi mama yanko no mene sa herki mama ɗaɗan to way vraiment ko wakkilagol rek ko wakkilagol ndara kañum kadi ɓe yadata ɓen voilà parce que texte ji ɗin kañum kadi vérifier parce que anditen en fof e ngarali luttugol ko aduna ɗo mais ko foti neɗɗon kadi hay sa maayi en moyen si ɓe jentitike tawa haran no woodi ko ɓeydata ɓe voilà non eɗa andi non par ce que eɗa andi ko ɗum waɗi ko
ko peeji ɗiɗi ko Allah tagi kon fof koɗo teto fima en deñ ko gurdam teto fima en gurdam tum gurdam tum ne ok wakkiloɗen tum kañum kadi ara yejjitali Dramé kum oɗo Ibrahima wa en tout cas ko conseil mo tuma comme ne haalit ɗon ɗo ni andi est-ce que vous êtes prêt à aider parce que est-ce que waɗi non non hari woni hakkilan sa min no somi yalti joni min yewtay bon sengo texte ni goɗɗi goo lan wawimo wallude par ce que hande sa daari artiste heewɓe fen ɗo ala crédit heewɓe ɗo ko copier collé ɓe woni wadde yimoɓe kesuɓe ɓen fof ko ƴettugol morceau nigérienɓe ɓen wayla walla ƴetta musique a woɓɓe goo ɓen wayla ko sa daari fof so tawi tun ko a mélomane jo a ɓooyi yaramo télé aboy jentade musique kumpaji vous parlez ñanda ko ɗon ɗo mbarindade quoi non game non attends game kay mede do min haalay fi mum kadi haalay fi mum fi parce que andi fi mum wallahi fendo hewɓe artiste hewɓe de jentuɗo ɗo fof hay goto ala créede ko min ma ko musique aji nigérien ɓe ƴettata ɓe wayla si ko rappel ɓe goo ɓe ƴetta musique aji américain ɓe wayla si tawi noon ko a mélomane a ɓooyi jentade musique o fuɗɗode yimtudu ganda compte suuti donc komi conseil tamo yo créeyo gimu makko kanko hoore makko par ce que andi hunde sa anni ko ndeɗo hunde lan yiɗi de ami jokke ndeɗo hunde a duwa tampude e mum kono ɗum tampitama ko hakkille maki ayi par ce que no oɗo gueɗi noon ha créé an kadi ko a bani adama comme makko e wawi ya wadde noon an kadi créa ko ɓuuri ko créé ko mais si tawi ko waɗi kon tum wattata an toujours ko oɗa waɗi kon tum feñata donc ko ɗum mi conseil tama yo créeyo biddi makko hoore makko o créé kadi no yimire noon taw jento hay goto innugo fado mi yimira sugo oɗo an kadi no ɗo yimiri no yaari nano an yimu yara ñaamo par ce que sa yiminen kumpaji ko ha o min haalino nanen ko minen wawi wadde ko rappeur ɓe fof woni wadde ɗo kon yalta ko réseau sociaux yenna yalta ko réseau sociaux ñande o ñande yaltina pihum pacca ayi minen wawi ɗum ɗon si tawi ko ego trip woni yo ka émission laaɓay pe wonno ɗen voilà o wolnallan kon batta ɗum ɗon kono ɓay ɗo ko émission non ɗo sa daari hewɓe ɗo rappeur ɓe heewɓe minnuma hara yalti ka fi mamaya rappeur ɓe heewɓe ɗo ala crédit fof rappeur ɓe heewɓe ɗo fen ɗo koye kumpaji woni e darde ayi carrément sa daari ɗo woni ƴedde taxi ji ɗi yima sa daari ɗo mi yaltini ɗo komin sa daari ko ari e nder game ɗo kominen atti yaltin ɗo tengaɗe wattiɗi sa daari ko nder game woɓɓe gono wattade suguɗin ɗon kominen atti yaltinde technique traditionnel watto mais sa daari fen ɗo ɓe gono wadde ayi donc no woodi ɓe ɓanndi darma peut être ko woɓɓe go jottoyno kumpaji mais no woodi ko menen tumɓe tegi guite mais quand même ɗon wawi yettade par ce que moƴƴon ɗon e wadde ɓe waɗa voilà ko noon eyyi kono par ce que tawno peut être harano ɓe woni wadde ko moƴƴa ɓe jembatame donc ɗum noon haray bon c'est un peu gauche voilà 78 316 82 38 artanka deuxième partie régime donma morceau clip kumpaji on arten ka publicité arten noon ka deuxième partie wowlen fi concert on samedi le 2 décembre par ce que ɗon andi DJ Bella Joe min o émission ko émission professionnel watte iɗon andi wona ko wonno hanki woni joni jamma on no heɗiti e moƴƴa e piɓe faala kaƴat leylu ma ala nayi mo e média goo samedi mo ɗo hara inchallah jaaɓi ha jamma on fof anda kaƴa leylu ma hewtino e yeepi hecci hanki imo ɗo ha weetago hande noon fewno ɗo imo e média goɗɗo goo ɓe waɗi toon publicité ɓayɗon andi télévision men Jama TV on yewtino fi kadiallelu ma ha kadiallelu ma hewti samedi so Allah jaaɓi 21h haray mo ka plateau ɗo kanko e as donc ɗum ɗon joguito ɗon moƴƴa acca lendi inchallah pour yuɗagol fansi ɓen 14h30 15h30 mi arta min e makko men yewta pour yo andingol jama on o weltike par ce que inchallah o weltoto si Allah waɗon jaaɓi samedi wa anniversaire ji feƴƴuɗi ɗin wata waw anniversaire ɗo a kasa par ce que ɗon andi ko sati kono laati mahi daren kumpaji arten ka plateau et publicité ji ɗin régime par ce que demi-heure woni régime happy fata ko kumpaji Afrique be kop mo gëne immo dow da jabu gaje findine bundu may mbari ya de lutu baaw may ya den ko yeso may ya de lutu baaw may ya den bundu may mbari ya de lutu baaw may ya den ko yeso may ya de lutu baaw may ya den halduno ya dundu ya tenga ya ta yeso ta ko mido jodi ni sabima hetto ta ko hino ero ono fe am hewtito ta ko hibe fala développement e liggo ta ko teleidi développata ko liggata ke hibe yobude be jawle men be liggota ko hibe muccude e jawle men be liggota ko hibe voyage be jawle men be liggota ko hay odoje
den ko kilimu wada hibe ferma bafe maɓe ɗen ɓe darata e dar miskino no ɓiña no dara sengo hibe taƴa luwa liɓa mo ɓe ligorta ko si o ari hoore maɓɓe o ligortake siko hoore miskina o ligorte terte ɓen fofo ko corrompi wona ko président wona ko ministre wona ko justice wona ko commandant wona ko fofo iwen ko sonodiro hewten ko ewnagol pullo ko soso kisi ko toma mani ka baga jonidire juɗe liggoɗen ka leydi men fofo lagine kaka leydi men jonidire juɗe liggoɗen ka leydi men en fof bundu may mbari ya den luttu bawo may ya den hikko yeso may ya den luttu bawo may ya den bundu may mbari ya den luttu bawo may ya den hikko yeso may ya den luttu bawo may ya den wogo be may yare yeso ko sa talata tango gonga hina fofu hi hande kadi yedo tango hande fitta bonna adi wala yidu sakko batto ade jikke bonne tag wulen alla kanko tagi salo kusko bonni una adi woyni huli afrique no watta yare so ko to siwa pete temps fo se rendez-vous ati de buda wakilo fina ngabindo fita sakito bafi udito lumba gada to ko jawdi wonito jawde potito respect batito eto fina daw pete tanta watutu kudde barki nago tunta watutu kon pete tanta udutu sakko werna ngabindo wakilo jango wela nyande webiti fo no patiti no holle gol no bayno wela edu wakirare lakire jara dire witte wona kulle kale sende jende dem bunga jende teng duita dano gol kale ke keje si hewta tara gol ngabindo wakilo e kam aragol dumbu hakkunde e ka taragol bundu may mbari ya den luttu bawo may ya den hikko yeso may ya den luttu bawo may ya den bundu may mbari ya den luttu bawo may ya den hikko yeso may ya den luttu bawo may ya den bundu may mbari ya den luttu bawo may ya den hikko yeso may ya den luttu bawo may ya den bundu may mbari ya den luttu bawo may ya den hikko yeso may ya den luttu bawo may ya den bundu may mbari ya den luttu bawo may ya den hikko yeso may bien gundu may mbari yaade wota luttu bawo wota foppu jine ngon fof heddo bawo mo fala en to yeso may yaade dujidi ha ka hewto de wo bay do ngandi may régime feƴƴen ka publicité arten non ka duwa don régime bay andi no woniri non duwaji no jaabi voilà arten ka plateau men débatté pour anniversaire le samedi le 2 décembre à Kassa régime Jama TV avec vous, jour après jour. Jama TV présente deuxième l'anniversaire de DJ Bella Jolly wado e Jama TV woyi don andi émission daru yidaw ko do watta Jama TV ko wonto wadande fête molanaɗo samedi le 2 décembre au lycée Kennedy en face monument Koloban wo wonde hombe l'association Potta Fi Anta Souci Fori résident à Dakar président gonen Abdourahim Diallo et artiste hombe woni wure lagine ara kan jatu lenuma onni ma bernde ande mi watti do munyalle yurmende ka fala dawo yaden gido ayon dinido fils de Marga de Bunaya be mali be de mu be harade mu be ngara be hokire metodo ko be wadi womi wondire metodo Petit DJ Eriko Tiadi Fere Sigito Kulu Sangi fo wono wi Petit DJ womi yeton kadi ko honto wadata lycée Kennedy wadata en face monument Koloban entrée ini 3000 francs CFA aro soutenon émission aro soutenon DJ Bella Jolly soutenon culture guinéen à pas de fêter au lycée Kennedy ara foro no dita dañande kadi ko wela ma wela ay ma wela
anniversaire, DJ Lamzo. Joyeux anniversaire, DJ Lamzo. Nenyande dara de yombo. DJ Lamzo présente son 3e anniversaire à Dakar. Oui, DJ Lamzo de Jama TV. Génération Mobi, DJ Lamzo. Kundar, Bajar, Hame Moy Mali, et lui kon Lamzo. Woko le 9 décembre, nous comptons Wata, ko Nyani Night Club. On a DJ Lamzo. Paikou Kila Kunkung. Lamzo no ma sa génération. Wonde nyande kadi non, wota yegitu. Ibo mari invité be mola nabe. Wo pare ngon ko Messe Wuri depuis Medina. Amadou 25. Et Boy Tundunji. Et Messe Lamine Touré. Leikone. Et Kouti Dakar. Sadio Pita depuis Wakam. Suleiman Yunda Diabo. Oumar depuis Dakar. Et Yay Kamara Mekadi. Hadja Binta Balde depuis Koloban. Et Djadja Rama depuis Thiaroye. Mariama Aselem. Et Lamarana Wakam. Wo Artenka Sere via Sere Medina. Sere Djo Diallo. Sere Gerte Kiaf. Sere San Rival. Wo e Sere Aïssa Ritwa. Mosibe Lamzo. Minni onko Paikou. Yedakou. Samedi le 9 décembre 2023 au Nyani Night. Tagodo tutu sa koleta. Ningondo sala gadi me akmi pade ande. Liye Nyani. Tagodo tutu dey. Joyeux anniversaire, DJ Lamzo. Wohi mola ni onkadi pasi. Wona kadudi. Nyamande ala kono pirion chatta. Woko 2500 wadata. Tunko prevent 3000 francs. Tunko ya nato ama. VIP dow. Kanewdi dong. Kadati dong. Kafoti dong. Wala 5000 francs CFA. DJ Lamzo. Paikou ngay migede. So not titinderdo. Tultudo woko tartudo nderdo. Goje la bade be otino nderdo. Wonon ko hobbe aminta pay koy ko hobbe fikirta pay koy woko DJ Yaya DJ Billy wo e DJ Boss DJ Yaya Junior de nyande kadi million entrée on ko 2500 prévente 3000 francs nata amakadi wonon kan newdi don encore ko 5000 francs CFA ko VIP mosi be onon e Lamzo e Yaya ka numéro téléphone woko 70 353 58 42 70 324 51 12 DJ Lamzo ende jande mosi. Joyeux anniversaire, DJ Lamzo. Le 9 décembre, Konyani. Joyeux anniversaire, DJ Lamzo. Le 9 décembre, Konyani. Yeah. Philosophe Peul. Philosophe guinéen. Dream Company et Guinée Formation One Gold Tatan concert. Mido wuli hibu gol cancer. Mido fima tour rap guinéen. Wana wadu gol tun concert. Koyo caché bin compte bancaire. Quand nous faisons au samedi 23 décembre au centre culturel Doutasek. Artijombo. Artijo renommé international. Orapaya Kundele de Kambu. Paikun Kunoida. Olanchi Gambi. Olanchi la Guinée. Olanchi Côte d'Ivoire. Olanchi Bamako. Erapini Kombo. Woko Striker. Poulong. Oimei. Nanak Poulangal. La Guinée forme de l'OTA. Le 23 décembre. Centre culturel Doutasek. Eningambo. Wo Striker. Comme Poulong. Perne mabe walotako. Komi woli wo nuna naino lang. Komi mapori wo nuna naino lang. Sadio mo ansala na kilang. Natu Gongol, ko 3000 francs CFA. VIP ko 5000 francs CFA. Artiste be Guinée wobe Sénégal me fo nolota. Sere Jiding, groupe Jiding, enenge striker. Europe ne hakune Guinée Sénégal. Rappel be me fo nolota. Fissa ji waday. Hey, wakala DJ Jo, holi do wore mudum. Rappel be ben yarno to striker. Bila mi heba mi do wakili mi weddi taki kolla mi akiri. Gurnanga na mi do yondini mi yetta jo masalli sinodini. Mi do jawa hore belle helta babe fiyo jemma on mi hebu ko mi walo. Fisige mi hebu ko mi dano. On allait jamais font invité à Woko de Tumo Woko le 23 décembre. Ça se passe au Woko Centre culturel Doutasek. Toute la communauté guinéenne, Kalamana da Horema, Kala Artijo Wono et Sénégal, allez nous inviter à concert. Il doit avoir nous de 77 788 55 23 au 77 646 40 55. Un concert du jamais vu, exceptionnel. Ça se passe au Centre culturel Doutasek le 23 décembre. Ako adnong andantako excusez-moi voilà adnong andantako kumpaji de Wakam le 23 sera gen arde ay ko rapa ko akune leydi kam ono mi affiche mon on taw on duma ko yoto do aman tuyen bon ko concert comme concert di fejje no di fo wa seulement que voilà ko artiste mo fotta woni na mon dar ma ko pété affaire quoi donc haray compagnie kadi no wodi no ardita parce que bon
hande namen koɗo e fi concert waɗa goɗɗum goo quoi minen kala artiste mo ganduɗa min fotti mum ɗeñƴinta men par ce que minen hooli ligguey men ɗe minen wawi ɗe kadi donc kala daara ɗo men kadi sur scène ko minen ko feetere makko ɗi fuɗɗiɗo ko noon minen ko feetere maɓɓe haadi noon ko ɗon feetere amen fuɗɗiɗo yaha c'est fou quand même c'est un petit mo mi respecte ko concert rek minen onon kadi on prépare non minen min prépare men pareil andi artiste wo naya préparé koye waɗu pré ñande o ñande koye waɗu pré no waywa militaire voilà no waywa militaire walla jippiro ko lamba sa inni acca heɓa combat si waɗa entraînement a jappata ɗum mais toujours a waɗay taw entraînement ɗo e heɓude combat d'accord donc minen kumpaji donc naafi concert tum min innen to min waɗa e pré ko ɗum ko min waɗi pré de toujours donc haray min huula hay siko Youssou Ndour min ƴawdi e concert min waɗay komi watta kom donc voilà par ce que minen hooli komin watta kom nawɗon ko no e Bernabe woni acca ƴetten goɗɗo ka ligne mbindamo assalamu aleykum allo mo yirtade ɗiɗi régime tati merci beaucoup 78 116 82 38 le 23 décembre haray koyen ar sutanen culture guinéen o surtout le rap musique urbain on koyen ar sutanen mo min la souhaite ndeñande salla jaɓi mi waɗa costume et cravate fonden waɗa yoppo tuɓe wiya kañum ko américain moi si africain yes voilà min naami américain komi africain minen kadi ko tuɓe caya min watta bi ono waɗoɓe kiɗiɗaɗo onno ko fulɓe fuuta voilà donc yes, c'est ça merci beaucoup ara 78 116 82 arteñ et anniversaire lo donc anniversaire émission moɗen wadde ɗo ko samedi le 2 décembre kumpaji vraiment mi wettare taw mi weltano moƴƴo ƴette goɗɗo kali allo oui nam la heɗima nam alhamdulillah isiɗo no muññataɗo yaw yadduga ndaroɓe okkoɓen plis boma goto kombo mo wettiɓe worede mo ko hombo bisu ko an hombo ko a wiyete bisu min Boubacar Wakam Boubacar depuis Wakam d'accord an kumpa ya to kumpa ya to samedi tan wara ko ayano samedi ko a wiyata a walan daɗo goɗɗo a yona fe probléme ara addora ala probléme inchallah ok Boubacar nan merci merci beaucoup 78 82 38 samedi ko anniversaire l'émission Daara ɗo e Jama TV animé par les artistes invités parce que kumpaji kaga leluma petit Bapita Mabento Camara avec d'autres filles de Marga de Bounaya Kassana de Furia et tout ça andintina on tun kumpaji d'abord avant tout mi remercie on parce que ɗum ɗo guiɗo ma to ma waɗande concert mi tardo yewdugol mo vraiment mi tardu moƴƴa naafi ala ka hakkille an kono andi hunde wotere tucciɗa dogude an tun a tawa ko ɓeyta kon sentere gotu doganta sentere ƴette goɗɗo ka ligne fende émission fo salla jaɓi ara ɓe branche ke téléphone assalamu aleykum salam on jarama iɗon e jam d'accord mi sikki tumoɗo ko sama kala wonno vraiment ko weltanagol on avant tout d'abord lando on noon ko honɗum prépare ɗon samedi le 2 décembre bon DJ Bella ko minen ɓurma weltanade par ce que mo calculi depuis 2005 ha fewde ko fewduɗen ɗo jamma e ñalorma kala haaju momen waɗi ko an dogata immoto a jooɗota ko a darata ko ha haaju amen on feƴƴa hay fus komin wawma yoɓude ala si wona minen kadi simi yi ida fewndini haaju min immo men daro yeru komin wawi kon haray ko noddugol guinéen on fof africain on fof yoɓe aru le 2 décembre ko lycée Kennedy inchallah si tawi ko fijudar nde ñande
vraiment ɓe yeeyi ɗum ɗon inchallah. D'accord. Par ce que fewndo ɗo miɗo wurɗaɓe moƴƴa noon sago amen deññande lycée Kennedy koye heew tef inchallah haray ko ɗum men tori Guinée mum fof africain mum fof. En tout cas salon waɗa 1550 personnes ala ko goɗɗo wiya ɗon salon yaaja. C'est pour cela ƴeɗɗen et puis mi suɓi kadi artiste ɓe andaɓe hooloraɓe pour samedi. Voilà, donc ko toujours ko do haali ko joni andi bele joli ko bele joli woni kumpaji ko kumpaji woni bele joli vraiment hande yaadigal ngal boyite hay fuskanali hen donc hande hay si bele joli wadi haaju hollali men men habbata ko holla men parce que haaju ma ko haaju amen donc haray vraiment meden noddi Guinée fop kala mo wonna darma ko Guinéenjo parce que hande ko mi haalta ko bele joli wona kañum fi hoore mun to woni wadande dum do ay parce que si tawi ko fi ko feƴƴinire mo jogi dum ay mais hande sa yi o nodditi Guinée on ko fi yon wadu retrouvaille enen kadi heben ka fijen jalen accen enen Guinée on kadi innugol nono sa yehi do nangam bon ko bonnugol non ko culture ma wonda e surtout wadde soutenir ko culture ma on parce que hande sa ndari wono Nigérien be Malien be fop kambe be nangondire be wallindira on to wallindire ka culture sa ndari mi ko parle sa Sidiki Diabaté voilà no wadi berger ngal no c'est énorme un petit paille ko gonda vraiment ko yaali haylo ko musicalement vraiment voilà donc basa contre de Sidiki Diabaté ko morceau ko bitti goto watta 50 sons e hore mum bien sûr mais ndari no hebiri bersi donc haray ko dum toujours Guinée do ko be watta helo culture on parce que ala hande sina musique men enen kadi hande sa yehi musique nigérien kala kay wada don ko kodo ton kala ka yaada kadi musique ay din fop ko kodo mais hande enen kadi en doit tambitade culture men kono wawden tambitade ko be wobe tambitade culture men woni be dijebe donc se be hebi haaju enen kadi en doit mais anda stay en jetta to aka jette goddo kala nyaalo allo ok merci continue voilà donc haray ko wallitugol bele joli ko hoore men wonde wallitade ko culture men wonde wallitade haray jama fo no noddita le 2 décembre haray to gotol tuttu sakko leta parce que bon culture men ko ne wawmo poussude yaara yeso donc haray meden noddide fo inchallah rabbi le 2 décembre mi dabbinere mum halaka yewda kan la régular roi anali o télévision no wadde événement ko événement watte din adde ka télévision publicité ji feƴƴine mais personnel waɗata hande sa yi DJ jo no engage o chaque année ka kadi wurnintingol waɗi ko nder année o ko dargol est ce que jama on no andi tan dema gonɗa wadde ko c'est vrai parce que c'est très important hande min mi yata ɗo min na kumpaji par exemple o kelan 5000 o kelan 10000 o kelan 30000 mi soda conki mi watto mi yaka télé mais kono si mi organise on dareke no dara ɗon ni on yeeyi on yoɓi 3000 francs walla yoɓi 2000 francs on participe hara min kadi mi andi miɗo wondi e mum nadara ko kadi mi daro ko télé DJ bela ko watta ko no wela men hokkumen o morceau ɗo hokkumen mi ƴetta morceau mi occount mi wowla indema mi mantama mi waccama an sa henti ka mantala waccala ɗon a yahata donc c'est pas important haray naaɓe woni wallidirgol hande sa yiɗo ɗo mi au passage mi salmina e grand joan goto manɗa vraiment ko vraiment ko neɗɗo tinɗo fi DJ Bella Joli neɗɗo tinɗo fi DJ Bella Joli woni Alpha Mali monsieur Alpha Mali wonɗo ɗo e Colobane mi salmina moƴƴa par ce que fi honɗum Alpha ko daraniɗo lam min en personne rowani Alpha tun ko gâteau tati addanimi 3 gâteau mi feetno 2 fois par ce que waɗno gâteau ka télé taw mais waɗi on ɗuma ɗon mi wattana men 2 gâteau kadi ka soirée vraiment miɗo weltani Alpha avant tout d'abord hitande makko nen kan kadi hewtiti ala ƴetten goɗɗo ka ligne certenge mabito allo ɗo e jang jam to way alhamdulillah ɗo noddami honto ɗo make honno yalla santiwa jago de Medina elay Diallo santiwa de Medina Diallo no way sawaɗa jang way sawa merci beaucoup miɗo heeɗima naɗa weltanaɗo merci beaucoup weltanaɗon kadi kumpadi big up à vous merci mi ɗari on way milan jentima way no wayi no marsude no golleji way jam allo way
way sira weltana ok merci ko non ɓura weltanede weltana onon nodduɓe ɓen le 2 décembre ara eɗen ko lycée Kennedy inchallah ramito men nani compagnie e grand lara ɗo mame waɗate o ko nelli guɗo ala toon ok merci inchallah ko 2 décembre ala e gonga ɓe abbe yombo me hewti inchallah wona e ɗuɗɗi ko faɗɗi janggo ko janggo ko heddi ok merci andi yedde soɓɓe sayɗo le 2 décembre sika ko décembre ay ko faɗɗi janggo quoi merci beaucoup samedi o voilà haray Mabintou pour la première fois ankadi Allah waɗi yen koloboru taweɗa e spectacle waɗay ɗo e samedi le 2 décembre anta ko kotira e ma tun e jaajira e ma woni tawtuɗa ankadi ko ɗum prépareɗa e fansiɓe ma ɓen e yimɓe ɓe tawinɗa vraiment sa nodde ɓe nodde ɗo est ce que a waɗi pré ɗum ɗum fof e samedi na waɗi pré e mum sina nde ñanden kadi miɗo nodditiɓe ɗo hiwroɓe kadi fota wona seeɗa d'accord nde ñanden haray meɗen lycée Kennedy en face monument Kouloban no wadde le 2 décembre faɗɗi janggo inchallah kala fanjo kadiatu leluma e fanjo bapita e fanjo o frère kumpajiro e kala hiɗuɗo bela joli e fanjo mimma Binti Camara haɗa nde ñande mbiɗo nodditi on ton fi Allah e hoti annabijo d'accord voilà ɗum garay ko samedi inchallah le 2 décembre ɗum ko faɗɗi janggo sen juuli juma on janggo tun garay samedi naati presque ɗa wawi yaade ha bolan lycée Kennedy ya pas de problème par ce que min on mi tawete aray ko ton tawata la mi yetta goɗɗo ka ligne allo oui assalamu aleykum wa aleykum salam Mr Alpha molami mon frère ma ñalande mane kadi hewtiti liggey welami nannima ɗo way inchallah mi jomima noon way kon ɗum fewni to nday jang jeddi ala boyi alhamdulillah haala maɗa ga ɓe jam ɓe fof ɓe jang alhamdulillah golleji e wayrindiri e wayrindiri kono ɗen ka ɓerɗe ha ɗum selli ken ko goto inchallah ko wayrindiri ɗo wota hulu haray ko enen inchallah ko woɗɗo kawani woɗɗe mberɗen ko goto inchallah merci beaucoup hara mi heewi toon invité ma en fof maɓɓe d'accord haray inchallah haray hunden sello manni ko koyen fof inchallah mi promotima e ngal artiste jo an on yahay ha kama hiwroma si Allah jaɓi inchallah goto galle je dara ko goto galle on lamdo tawnima jaam d'accord yo acce jaam haray taw ete tawi jaam haray min ɗon haray bisimilla makko tooli d'accord e vraiment haray émission yehi lawa haray on fof maɓɓe wiri ko ɓe wadde sidan ko nawla maɓɓe merci grand Alpha vraiment haray inchallah maali fof no nondita wallahi ɗumin tunde woora ha dawol fof no nondita haray ha yemberen centre sare pagne dongel sigom maya dini lotoma merci beaucoup merci maali fof no noddita fof no noddita oui wa maali noon ngal ɗum noon ko Dj Bella ko inni ko menen maali par ce que Dj Bella ko no waɗande toon ɗo kon e wawatama yimɓude non iɗa andi ko enen merci beaucoup merci aray maali goto gaynayi wala koy maali wona bananaru Dj Bella en sappo e mawɗo o hoɓa en nawra Dj Bella maali non oɗo jeyama toon oɗo men naɓorimo kisan en naɓoraymo mini kay ko maali inchallah ko woto nani ok d'accord ara yiɗo weltana moƴƴano émission ɗo lawol vraiment merci monsieur merci ɗum ɗo wuri nani d'accord ara ko goto inchallah Allah no jaɓi inchallah merci beaucoup merci grand merci beaucoup très bien Mr Alpha mon ami mon frère en tout cas ko kanko minima rawani o betta biƴƴanɗa hoorema hani mi wata wolde ko neɗɗo o maali c'est-à-dire ko ni ɓe yidrimi weldi ndaaro Abdourahimi kadi président portal fiɓantal souci folio résident à Dakar kan kadi depuis 97 mi andi Abdourahimi ha hande accu yandali mais fewɗo ni ko menen woni goldude a faami donc piiji ɗin fof et puis Abdourahimi fewɗo kanko mi immini déjà yo naɓo kajjatu leluma e télévision ngo par ce que mi atta artijo mi horakima mi ƴettamo mi jonna goɗɗo ko par ce que lan hooɗimo min ɓe maali ɓen ko ɓe mi ɓuuri à 95% ɓuuri golludigol fiyon ɗum hande en calculay ko yiɗɗo ma o ko jokkodirta yiɗanɗo ma o kadi ko jokkodirta añata hay goto ɓaawa kono noon kadi añata yiɗanɗo maɓɓe ɗum ko pulal wol ɗum ɗon faami donc haray en tori jama fof ɓere haray Abdourahimi mi équipe mum on poere wuuri wano oto Daouda ɓe fof ɓe salminama wano vice président on kadi kanko Ousmane Coulibaly en salmino moƴƴa en salmina kadi pareɓe ɓen e maɓe fof ɓen hakkille hay e goto
parce que ɗon andi pareño janon kummalujon monodawrema sénégal fo wolde fimum ino inude ko maɓe ɗowtamo ndeñande pour la première fois hari ha hande waɗaka paren mais hikka noon beela joni ƴettuwoni parenge et puis du grand événement devant Kadidiatou Bari devant Mabintou Camara ko refɓen noon devant Bapita devant Kumba Jiɗe Wakam wallahi no wodi ko filite dañi e lendi e dimanche matin inchallah il lance e dimanche ko teddugal ko jamati mi filma e dimanche divisa e lendi inchallah non jabi ara yon andu ko kanko wiyete monsieur Mamadou Salou le président jeunesse Sangaré kanko woni paymon don anno so mi woni inde makko wowla inde Kaba Sangaré wowla inde Bafode wowla inde Grand Abdoul Bambara wowla inde Kouyaté Fass wowla inde Safo Fo et Diariou depuis Fass. Alors merci beaucoup Hadi depuis Colobane aussi. Merci. Salmine donc on monsieur Sidi Ndeyo président jeunesse laji VDT. Kanko hando convoquant spécial o wi ara yewte fi anniversaire nge devant Dongol Touma fo devant 50 éléments be Dongol Touma o yini ara o fala jama accompagnement pour la première fois. Merci aussi monsieur Sidi Ndeyo. Arten Kamare Njo mon dawrma Hadja Binta depuis lo Grand Yoff. Vraiment merci Hadja Binta aussi mi wadi effort so bi jidi ni tout ça hara mi yettere ki moƴƴa wedne kadi Husayi mo Mamadou Bagawal kanka mo tawa e marembe donc kankadi wakam fewndo mi reni kami turnoɓe na Husayi teddidime merci beaucoup aussi hara sa wino Jang Aissatou Marenjo kon ɗo woni présidente PEPS ensemble pour le Sénégal manam ka parti El Hadji Mamadou Salif Sow ko on ɗon laami sonnaɓe ɓen kanko mo tawa e maremɓe ɓurɓe e teddude ɓen en tout cas avec tous les invités monsieur Wuri Caliren ko invité en tout cas wono Camara Thiaroy Peti Yero Hadja Binta Yombol wono séréji ɗin fof ɓen accali hay e goto samedi sallah jaaɓi ha e lycée Kennedy joni noon ɓay émission men woɗɗike wawen clôturde émission gon sallah jaaɓi e samedi arten en arte spécial émission laaɓa e poyi par ce que woɗi ka junjuɗon ɗo o ɗaɓɓiti gaynde o ganda gaynde ɗaɓɓiti ɗam weela fen ɗo yimɓe ka émission laaɓa e poyi mbiɗon ko momi invité on ɗo salade arde ƴette goɗɗo kala ñalo allo assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullahi jarama de nala tom awa nani meɗen marsude onon le marsude kono alhamdoulillahi mi golleji no jemma alhamdoulillahi meɗen jokki kono wonon télé o ngeruma mi accindiri moƴƴa de télé o e on ɗum appel on haala tan mais c'est normal ɗon c'est normal a wara artiste ɓe ɓenguti ɗon ɓe nde weltanama minnaɓe wakkiɓe moƴƴa noon d' accord merci ayde jikki noon no waɗa men moƴƴa noon merci beaucoup ok thank you encore a weltanama foti acca tour de table are ko africa o noon noddude ɗon africa merci beaucoup africa africa are dumbuya weltanama dumbuya on bo nanon président ɓay men andude ok are ka bidé lamgo kam minamo bigop kam le 9 décembre kam ka ko enen hawti ɗonen hawti aɗa allah dawlu lamso ko petiwu gam petiwi kanka de weltanama aymo ka jamɗiɗi ɗo andu sen ok merci voilà ok lamso noon so Allah jaaɓi lendi mi hokkidira 10 billets so Allah jaaɓi ñaani 10 mi hokkidirtama ñaani lamso inchallah voilà on andi noon Allah hokkitirno tikeji il faut jama o nodditanmi ka numéro téléphone billeji ɗi mi hokkuno ɗi fof mi mennaɗi 10 tike mi hokkuno ko mainteneteɗi wona mi woɗo ko waɗata on ƴetta numéro téléphone an on 76 waɗon 785 waɗon 84 13 mana sappo e tati ala pula ko ɗum wi on faami 785 waɗon 84 13 biyeji mum ɗi on hen ɗoɗi accam yetta kadi goɗɗo ka ligne allo allo parti merci voilà aray ko ɗum wat ɗon ko waynti ɗon il faut waɗa no jamma a cappella wuula seeɗa de arrête voilà arrête mais parce que mi waɗina ndeyte mon ok joni ko ɗum woni ko waɗeten ɗo siko sago an ɗo no woodi ɗum ha cappella goto mo waɗeten hen fo waɗidata mo hay min hay an
min ko mi ay wonɓe ɓen ko saldaɓe fof sa gila sista on ɗo kañum kadi goyi hay soko refrain on tun ƴetten en fof voilà may en waɗay 1 2 3 lamɓe guine yami inni on ko jamme yiɗi nodde dialogue watto sikku boni waru on no ɗuɗiri ka leydi men ni ko lorra meɗen nafata e hunde violence on no ɗuɗiri ka leydi men ni nodde dialogue watto sikku boni sikkanoɓe dumbita en ari e dumbugol en haynanoɓe koyɗe ngayu ardiwa koyɗe ñaari habbanoɓe fitto guite ariwa fuso guite rawna guite ɓawla bunna carte lamminalima wata sabbo pinka fetta folle ko démocratie nodduɗen ta dolecratie naatu mawɓe guine fayɓe guine imme daroɗen ñe fof leƴƴi o ko pullo soso kise to mama mani ka ɗum no soñji en hewti noon ko landodiren ma ɗum nde lanndidiren wona yela wona coora siɗen fala guine ligge sonko piiro goñen accayi ha sida ko gunen ɗuytay duuɓi jelu haalanan ko duuɓi jelu ponuno sumi kaje bugge pinka fetta woɓɓe fiɗe woɓɓe ware woɓɓe viole woɓɓe wujje woɓɓe kanse woɓɓe jatte ɓe jisata économie leydi ndin ɓe wujje yalta hara ɓiɓɓe guine ɓen no wullalirta e tout le monde yimɓe guine yami inni on ko jammen yiɗi nodde dialogue watto sikku boni yimɓe guine yami inni on ko jammen yiɗi nodde dialogue watto sikku boni waro on no ɗuɗiri ka leydi men ni ko lorra meɗen nafata e hunde violence on no ɗuɗiri ka leydi men ni nodde dialogue watto sikku boni le 2 décembre watto mo turku sakkorata inchallah donc haray toujours voilà comme no haali ɗon no haray toujours fof jama fof no noddita le 2 décembre inchallah ɗum ko faɓɓi janggo haray to goɗɗo tultu sakko leeta haray kala mo no darma vraiment ko fanside kumpaji kala mo no darma no yiɗi culture guiné o haray no noddita le 2 décembre inchallah rabbi aren waɗen faya donc bonnen toon ha kasi moƴƴintinen e lendi on kadi sellaji ɓe voilà moƴƴintinen toon noon on sati so yalta bo marɗon waɗɗa ko ka dédicace wawi waynodirde ok aray min ko ɓe fulɓe Fouta o mi arande par ce que min ɓe fulɓe no welalan quand même haray mi hollitta on ko sati kono noon laati sosojo non o wi komin sosojo mais hande non non inviti sosoɓe ɗimo e maɓe acca wi komene weele ok nawreɓe mo mbawi mi obirin bon mo nafalamane o ɓe le 2 décembre no obirin invité biri fop walu akafala akara ñoo ok haray ne ñanden kadi ko sati kono laati ima bile imanga bile ok awa lonoxoye fan alimane wo birime maire na halatin inchallah dige belara anniversaire mbara falo be même Facebook ma TikTok ma mbara falo wo birimbe donc na wo birime maire na halatin inchallah le 2 décembre acha Safiatou Camara madame Bari Safiatou Camara awa anani ɗum ɗo ɓayɗum ɗo kam ɓurata minande Hadja Dio Diallo merci beaucoup Aïssa depuis Laguine merci Oumou Liberté Sisi aussi et Oumou 1 et Oumou 2 haray ɓe weltana salmine kadi Houssayi Natou mandaroma en tout cas wadde effort ji makko ni fof côté e Thiaroye to ko wiyete marché Waranka en salmini o moƴƴa e salmine kadi no en tout cas wonɓe wallitade ɓe fop en weltanike ɗum en accali hay e goto salminen jaariw iwɗo spécial fi concert depuis Laguine Conakry en salmino moƴƴo kan kadi vraiment e salminen Hawa Janes depuis Kanyof e salminen kadi wano en tout cas comme no wirino maren ɓen e paren ɓe fof ɓen accali hay goto séréji ɗi minno en accali hay goto wano Madina Hulali séré jangay sari 3 sar rival e séré forti foli rewɓe fof no salmina no jarna kañum kadi donc séré Dio Diallo haray ɗen noddi fof samedi le 2 décembre si Allah ɗo jaɓini ko faɗɗi janggo ko lycée Kennedy watta prix on satta ñamande ala kajjatu leluma samedi habbo ɗon mo ɗo kanko e as folie musical ka émission makko haray mi salmini on mi weltanike on mi weltori on merci aussi le Monanja Ibrahima Sori salminen Aliou Bari Ibrahima Diallo Habibou ka force ka Elhadji Mamadou Salif So parti ensemble pour le Sénégal Diang Aïssata Habboda et force délégation ka anniversaire merci à vous tous kala ko nan ɗon kon yiɗa yaafo ɗon kon yiɗ ɗon kon fota ko ɗum men faala merci à tout le monde ciao en e lendi sallah jaɓi tan kanto a bela jooli merci. Big up. Thank you.